Ovo je refleksija. Prostor u kome se vraćam sebi. Tema današnje kratke priče je šta se dogodi kada odustanem. Ali ostanem samo malo duže. Toliko dugo sam želela neki ishod i pokušala sam da ga dobijem i osjećam i poraz što ono što sam želela nisam uspela. Ali u tom porazu nalazim nešto oslobađajuće. Kao da poraz govori nekim drugim jezikom. Ne jezikom neuspeha. Već kao da je poraz taj korak koji je trebalo da napravim. I ja se onda ne osjećam poraženo. Ali osjećam veliko rasterećenje. Kao da sve u meni izdahne. I kao da želi da mi poruči ne mora. I ja ostanem sa tim pomešanim osjećajem da nisam uspela. I sa njim ne padnem. Već ga prihvatim. I u tom prihvatanju vidim sledeći korak. Vidim kako polako kreće da se formira nova slika. I ta slika ima drugi kvalitet. Ona kao da je prirodno izašla. Kao da se pojavila tačno kad joj je bilo vreme.
Ranije je bila gotovo zatrpana pritiskom i očekivanjima i forsiranjem i brzinom da mora da se pojavi odmah i sada. Ali ona se pojavila baš u tom momentu kada sam odustala, a nisam otišla. Ostala sam samo sekund duže da joj dam priliku. I tada ona je postala tako jasna i počela je ona mene da vodi.